Basa halakku di son, palam mabiyaraw di son. Eh, nabuhado. Nagabi mo lang muna naman. Alay Tuhan, mau lihat emang aku pasangan terhaku tuho. Ala dinamutiho do inang simaton di bagasan perdalangan na sahak tujago namion. Alay Tuhan, saya ajar-ajari mau totong lau pasangapon inang simatuakon alatakas do dibotoho Tuhan sihol ni rohapku malah pasangapon na to raso suang-suang ni do Tuhan di sihol ni rohanami doh siya do pagi gimana lau mangabing-abing totong doa Tuhan manggigil siang asin ni roham pasupang suma Tuhan siya beoku bain mamartuh nasali Tuhan suang-suang ni Tuhan dia mang siya dopaku apehon ma Tuhan pasu-pasu ramoti matotong ibana Tuhan di parkarijuan na oleh tema Tuhan di bagasan luar anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang ngau di hadapanmu amin. Silakan Bapak. Sir, lama juga anak catokin tujuh kali pak kontrakan anda. Itu sih Pak. Magi tolong aja waktu lagi asa bulan depan tak bayar kontrakan dia tahun. Alana lagi don sunari tempat pekerja aku. Gaji be lagi manunggak dong. Berarti dari 2 bulan menongan kontrakan dengan Bapak. Oh loh, atau orang mana semua itu ala kakai. Matu jadi menala kakai. Ah, sigar don nong mandok ko to sing. Alay pas maruham lau penong alau to sing. Anong gabi hala kata iru tuson gabi diboto hala inang anong. Sino do mo do mala inang pagbibigay. Atong, sunari mo lawas yan. Kaya gusto ko nga rin umahan. Ako pitap kinay bilang kakayo naman. Atong lama julate pa. Oh, Oras Kak. Horas, memasuk ko ba? Mengate Kak. Bah, so naroho. Nagi umang bayar mo kontrakan ni ho. Nengadong do si dohono kutu kakak. Ah, may, dok ko mahato. Songonon do Kak. Neng mangido tolong doaw. Bulan naro mau gararahami ate kontrakan namin. Do na bulan na salpo. Boy do Kak. Bah, wala si gabi songon ni. Si Maus dong minta tolong, minta tolong. Ni ulo kamu sehari manunggap. Gabi na hindi pa dua liam mo dong se. Mangido tolong at tulong sa Kak. Ay naso talbagya o doon nga yung gaji niyang imo.
begi alasan muna. Nang nasoni kak, memang lagi dan bermain ke region yang gimu. Mengido tolong maju lo tuh kakak sehari. Terus dulu nama itu tolong kerja muna. Jadi kalau bulan depan, gue udah bayar muna langsung 3 bulan. Usaha kamu mereka. Asal mau gue bayar muna dah. Kurang bisa jual memang nunggu kontrak itu aku. Aku butuh dia hepeng dah. Masih itu sampai mahita. Mau tuh sih dari si kak. Toh emak, udah ngarep ku bagi hata minta tolong bulan depan dah. Ngelodang gue dibayar kamu, aku bilang sumber tidak nama aku. Orang bisa cuma mama rela kan mengadu di kontrakan. Asal boto ommu. Kalau kak, boleh tego dong kak. Udah sama nih, mulai maju lo udah kak. Pulang ho. Heran dong Amerika laku pak. Seorang lu beda dengan si Saliwon nak. Tapi boy menunggu konjabu. Dia lo mau ngarung gendeng nak. Purti bina mangilas. Ini tuh dia naik kalau aku sudah. Sopes wado. Itu dia naik kalau aku lau. Itu dia mana yang lawat Udah nak kilo nggak pasti lau karejo. Udah para mekon. Itu dia mana yang lawat Ada nayatin. Saya baru mau bagi-bagi gaji nih shadow pakon. Udah langsung 1 bulan bayaran dukun kakak ini. Hale Tuhan, guru di mau. Bah, nong dulu ngoloin ah. Lu nggak permen. Ini sedih doang puang. Di pas hubunganmu salah aku puang di Jagon. Kesana ada makan yang satu kan ini ada urusan arok sih tahu. Mari dimajuin dong. Pola mari di malu nyarion. Miku mari didoin ang asa sehat. Sama kita. Dusi Ayo dong. nongin ang mari di. Ito mak mari di majawat Edang mangkor permen. Lama anak kita yang perjolo inang dohot anak muna. Sigan makan madungnya inang ala ang narengis tapi mo dun bereng. Undong. Di mama jog tiya deh. Oh. Tago ni lupa-lupa ni permen ko manyak ba? Ah, biasa jodoh inong. Pantas do lemar mo anak kiya teh. Asito horon waing ruju ni permaikon. Maninang, kami nang jo tes manison. Ada sama malas di lalainya. Bah, nak diboto nga solo maki. Kung saya mangan minum teh manis. Puasa gabi si Pinang. Ini bawa na, kulo tuho para kumain. Kung saya mangan ikurarok des manis.
Daunnya nih nang. Sorong di bawah anak munay. Nasaboy do inang manginom tes manis. Tang nasuboy para main. Naherat wow. Basta kolay kon hera ni nang. Ala na sulumak ko doi. Mulo say mangan. Kung nadong lutas manis, kuasa boto ho. Oh, mulai tong Tuhan itu mengajar-ajarawin na. Rido. Bisa majuloy na ate. Sama lucu dia ke belakang. Kurang si cucu. Oleh na. Apa ba? Kailangan mo dyan tuluran. Parang nangin. Sama juga bau dul. Kaya timong pasa Tuhan. Saya ada dua anakku seridang sudiokku. Ada pas ada ho dari mana doho. Orang mat kula burju. Usaha tau di Jabon. So nago doho long hilala di Jabon. Lebih dami rohakku. Beta dah. Baru mau pasu-pasu bagi Tuhan. Rumah tangganya anakku doho kalau itu. Kasih roham. Ay, sudah mo. So, nasuyawi dari Jabon. Oh, nagtutuan ni Perjabod. Wow. Sematuan ni Sir, madu maksud ni Ina. Oh, lain lang. Membayar kontraka dengan orang yang hepeng na. Happy boy dua mo kenang rotu batamu. Ah, masuk mo lain lang. Pai mama, kalau sungguh dibayar bulan apa? Buat sesuatu ni hatamu nenang. Ay, sa dua rohamu. Suku kamu matu para memunai. Botoon na doy. Pag sempat waktu ko kapalakuan. Naman, baru na ang alakot tuto. Naroon na yung utang na halakot, tinatay. Oh, parumen. Ano bikarjong bisi? Jangan dong Beinang. Atong Roma Josani. Ano si doon ako napiti? Olay na. Alahay na. Namanong siguro ni Ina. Mono suku ko, alu siya dinggan. Unang margab so tuaw da. Olay na ang dako ni Nang ma. Ano gudang di son tempat parutangan muna. At wasa gabi sa suko-suko ni Ina. Mulu gudang do utang muna di son. Wasa pola gurang muna oros yakuta. Naneng do de belum muna mailaw di son. Wasa sa ni dahulong mulay na. Dama dong masuk na milaw-pilaw ni Nang. Palias may sara ni Nang. Pwede ko rin namin pinalain na ito. Alam si Roy na. Atong buasa na kiroy na ina tu sa maduhatan. Mambayar kontraka da nga do. Ayo mang kosis batuan na dong hepeng na minna. Ar masuk ni. Ay narodo no ay nakaning kakaan to Jabon. Eh wasa si pamo. Alu si masuk-sukuk ki. Mungkin na po nasa kontraka ni na kaning Roy no. Lagi mau foto-foto mang naisi. Memang na 2 bulan ni Nong tangi bayar kami udah bayar kontrakan namin Nong. Ay hamu beto. Ngasalahin hamu di sini. Usalah do hamu. Sampai 2 bulan dengar bayar jawamu. Papatas dorong na pula jawab itu son. Peilahon. Kasi tong pitar kurot ko niya. Ah. Hope. Suarang lu beda dari di hamu. Ali boy manungga uang jawamu. Ay
itu dia do debek ko na sinari ni anak ki. Herat doau. Buah hina mamula dong dana. Oh, tahe. Ani Tuhan, pargogoy maaw, lao mangaduh pinang si matu aku. Macay lungon si tutu doroh aku Tuhan, membeni hatam uruk ni lungon. Pargogoyaw Tuhan. Buah sa taiso. Sumonondo ino. Wala masalah kontrakan nami nung madinggan na kaning huwatay no kakai. Ay nalagi dong donaing karido ni anak muna. Gaji na pinang songon na biasa. Hirumbain gabi. Menunggu kami kontrakan nun. Jalan musik. Sorong utang nami tu jual mana asing inang. Tak saya binoto eh. Usuk ko majo to anakku. Suko ni nung anong to anak muna. Ay songonon pihangonon nam di pangarap tono ni nong. Boy do hono naman hais marturo do. Alay totong do torot diajari anak muna. Unang sapi marutang puhala. Mulo boy do pinitaw-taon ni taw-taon. Unang marutang. Dang na margabos ko niya tuaw. Itang mamaragabo sa amin ang inong doon ang doon ko. Inong, unang tudalyaw, inong. Inong nama debata na huwida ni ngulog po sa naryon. Ay dang mungkin gabusok ko debata. Sa halion do ba inong manunggaw ang kontrakan namin. Ay pe, alanadong do alana inong. Tak saya binoto eh. Unang-unang ulan gabos sudah debek ko. Bah, bahasa suara halak di sana mah. Pengen dia rola apa rumah ini? Kaya apa tinggal ino? Ino, Oh, puasa lang doho to aroa. Dang didongani hopar ni jabu. ay kaya bisa nandungan ni. Ino nga siya mga tao pertanyaan. Basa halak ko di son. Pala mo mabiyaraw di son. Aliya balihata maju amang. Mulusukun ho. Alusa na sitong nada. Anong margab so tuaw. Bah, rohan na si Kuninong tuaw. Doko ma. Sinok piga bula dumanungga jauh muna namang. Buat sarosong ng suso Kuninong anak eh. Naribabu ko rin jabuk ko na yung tuwa maon. Alay lang mungkin take. Wasa sipo. Alusi jus suku-suku ke. Oh, lama. Ulah 2 bulan dia manung ka kami son. Ibu ulah saryo debe. Tu isi musi hang marutangi. Marutangi wah lo masuk ninong. Bamarutangi bada mamijami hepeng ni jolma. Ino. Sono pe parang ulah ko do para memo. Dak kami marutang tu ka jol manani son. Tu parang memo pe ulo do to. Ang ulah boy do ni tahun, tahun maju. Ulah sampai marutang. Bah. Tutu do hape na idok ni promaike. Bah, wala sa bisipin no. Tahu mama. Tong perjul maju mur mati amang. Oleh. Shalom. Sudah pihapit ko pa? Pero siyan. Waduh, katanya ni rame no? Lumayan man yan. Kami rin ang kami.
nanti pa? Ayo lu dorang nunggu deh sabur nginok bah. Lo mandi dobar ko bah. May malabo jo. Ma, ini bapak ko dito wala oma na manunggak kontrakan dia betul. Bubulan. Daw, dah nga ba ni pa? Ay kakak parja ko do nakani man do ko ni tala ina. Pas leo nakani sa julo jabon. Di na nga man do ko ni. Paso ni kakak ya deh. Ano masuk natin? Ini pilot kira dah lagi. Masuk ko juga ko ba? Sabi pa, anong pola ro sugo to si. Anong pola muro ko nalani anong gabi bang berarti paso-paso dihitay. Sugot ako pero magtatay to kakak itu jabon na. Pero sugot to sa. Pa, kanyata. Mungkin do. Ano? Tahu eh, harus tahu jauh lagi. Mate. Atong parjo lumamo mate. Oh sih, udah mau. Ano malilit ko mo rin pasod kare juga. Anong lembur-lembur ka? Oh, Mo rin majulaw ka? oh sih. Eh kamu betul. Nang magpatian mo muna. Diguray ka muna tuwing mo muna so. Tapi sa muna kaya ada muna. Dan mamain kamu sih. Alay po lang may kusoni pang lolo ni kakak juga di sekolah. Nang soni ang tahaw ng ako. Rada po nalainan.